Kucheni sitetambira kujero kirengwataniro ya Azimio orantuga Jumatatu abunge kenda nebethera bakiliungira Rais William Ruto waru newe nantuko yoro pirabira thiatirani abunge 30 bakiama ke Jubilee barabaretre kuliungira Rais William Ruto kere yarowe abete kandiria kurutania ngwe bare antu amwe untu bobo tethirite bugi kuna njira mpotho nerwangiruru Azimio barabethirite ndeke amake Jubilee kikiwa ke akano kia bunge bo 30 Kwa amake Azimio kikiwa kia amake ODM kira kire runguru Azimio kikiwa kinyabo paketha bekanu kia bakenda urese netomo kia amake wethirite akiandikira wakili barua na kuwa abunge boke ndane babatere kwithira bakingo kia mene kia ODM bobo yete urile la ndinga thirite nende tumire kubwetha cia maandamano kiumia akiwa atewete kandiria na thirikari William Ruto akiwa batatarerwa njira ya uma bone bo tugetha tugumureka tuguboro arekiri mabango yaro ya siasa ratu akarandi na MC wa Karayanja Fetsi krimi wa thiro yene na tugetha nya twina mutaalamu wa kisiasa reke mathi tukimenya ina siasa Kenya cierekerete mwankadai arakuonekete ngwataniro ya Azimio itikuwirwo na itikwithira kiwata njara rutere ruthirikari rorutongeretwe ni rais onende William Samoei Ruto yani tukuthuraniite Nteto cha wode Imwe. Ngwataniro kurema ati gavana Meru Kawira Mwangaza na MCA urura kigina ke ondi fund orero wariro wiki tunjumaine ya kiumia twetite. Amero kurita maoni yo irura rukwa ati gavana Kawira na MCA bambunge Meru. Kire yarwe siasa turorele nkuchanire chitete nambero kujirwa kire ngwataniro ya Azimio. Kenya Kwanza kwera Azimio bari tembisa cha polisi bari ko Matiang abareke na sarakasi cia siasa. Itareki kenda mweri weleka nkowate ni Nteto chewero the maun beto MUTEMBEI don't moneto mathithio ni Muruin Kome. Tukambiria nkuchenio ni chitete nambero kujero kirengwatino ya Azimio are abunge kenda ba ODM brother bakilungira William Ruto ntuko ya Jumaine na ntuko ya oro nabo abunge 30 parutero Jubilee bedra bakilungira rais Arune Uyewe nendeki amake Jubilee nikisiti tiokanu kia bunge bo 30 odesa netomo kia amake ODM andikite barua kenda abunge kenda ba ODM bengo kia menekeu masiondomba na utarire nkuluki kirimo bango yo arwe siasa. Ngwataniro ya Azimio ra umoja wa Kenya Party yambirirwe mwezi wa 3 mwaka muthiru na mbere ya kithurano kia mwezi wa 8 na nikio gitarura Odinga atumire kirikurwira giti kia urais kiri kithurano kiu. Leo imekuwa siku ya kuanzisha safari ambayo itatimika mwezi wa 8 mwaka huu. Na hiyo safari ni safari ya kuunganisha wananchi na taifa la Kenya. Ngwataniro ejera yaretere amwe kiama kia Jubilee, ODM, Wiper, KANU na Kenya na Binge ni yambiririe kutharuka o mbere ya kithurano kiu kia mwezi wa 8 na are kiama kia uria wari gavana wa Machakos Alfred Mutua na uria wari wa Kilifi Amason Kingi kuthama na gutonya kiri Kenya Kwanza. We have decided to break our ties with Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party. Our reason to come to Kenya Kwanza is driven by the desire to finally find a solution to the problems facing our people. Nyuma ya kithurano mbere ya koti kurikithio tongeria Rais William Ruto kiama giki kia Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ni kiathamirwe ni kiama kia Mbasige kiraitu kia URP ya Riroba kia MDG na biama bibi kugwata mbaru Rais William Ruto. We have come here as the Mbas Party to join you and the Kenya Kwanza Alliance which you lead as we embark on this important journey. Bobo ni bombithirie rutere rwa Kenya Kwanza kwithira na wingi bwa bunge kiri mbunge nene na senate na gutiga Azimio kithuno untu buria butamukirwe bwega ni agwati mbaru Raila Odinga. For the avoidance of doubt, Azimio Oka is legally and legitimately the majority coalition in the National Assembly. This is not a matter for determination by any individual or office. It is simple
arithmetic. Mieri akuä tano nyumene kiama kia Azimio la Umoja One Kenya ni giatumiririe micemanio ya kuregana na utongeria na ushindi wa Rais Ruto. Raila Odinga onekana gutejanirwe ni bamwe ba kiama kiu na aria abunge kenda ba kiama kia Jubilee bariungire Rais Ruto garune yawe ntuko iria babatere kugita mucemanio jwao jwa mbere kienine gia Kamukunji. Habari mwenje, habari ya Mbagazi West. Maito, how are you? Very good. Mucemanio juju jwa Kamukunji ni jwetere na mbere na kwejewa ni magirija thingati bao na Raila Odinga na muthuro jo munene atumiria kuregana na ushindi wa Rais Ruto akimwenda kwebera gitene kinya nyuma ya IEBC na koti nene kumutumiria ari mushindi wa kithurano gya 2022. Wawaje kututisha sisi. Sisi hatuwezi kutishwa na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Sisi ni wa Kenya na tutakuwa Kenya hii. Wameiba ushindi wetu, hawasitaki waongeze na matusi. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Bamwe ba kiama ba Jubilee baria bari na Rais State House ntuku iu amwe na bobo batakinya micemanio neu na iria ingi athingatirite. Bangi bakugweteka baria batakinya micemanio neji ya Raila Odinga ni amwe na mangavana bakaraja Ali Joho na Wycliffe Oparanya baria ni bwanini baraira kiamene kia ODM na mwandiki munene wa kiama kia Azimio uria nowe mukanukia wa baria bakaimbunge nene Junet Mohamed. Bathatu baba itu amwe na bobo ni baharingiro embicha na Raila Odinga na mutongerio jo Azimio atuma mitandaoni akiuga bari amwe kuthiria nkanja irira ari gutonya kiri kuthangarana kwa Azimio. Azimio la Umoja One Kenya iko imara vile ambayo inaongozwa na baba Raila Amolo. Ntuko yeji amwe na bobo abunge kenda ba kiama kiu kia Raila Odinga kia ODM ni baikinyeria garuni ya rais na kureta gituma muno mitandaoni mwanka kinya mutongerio wa bara bakai atumiria ati kenda baba bakajukirwe tagarira gukanukwa. Magitetera abunge baba ba ODM baugire ati neka betite kwaraniria na rais iguru riegie mirandi iria bekire wira ni ati akagita kagitene kandiunga yawe Nteto Nyanza mweri muthiru no ni untu anene ba kiama giki baregete kuthikira. Days when members of parliament used to go and see mtukufu Rais Nyayo, ati ulituahidia sisi utaleta mradi ya maji hapa, utajenga local housing hapa, barabara hii itatengenezwa, kwenda piga magoti chini kwa rais alete maendeleo. Imekwisha. Those era is gone. You don't need. If you want to go and see Mr. President as a personal friend in State House, go. But if you want to go and talk about issues that affect the party, then you must be given permission by the party before you go to see the president. What you see, these people must be seen for what they are, traitors in the cause of the revolution. Igoro na kugaruni oyu ya rais ya bunge ba kiama kia Jubilee 30 ni baraikinyiria garuni eu na guciamania na rais na munini wao ntuburi atarambagie siasa bakuthoma na kuganiteka kiama kiu gia Azimio kithangaranite. Habari ya bahati? Very good. Very good. Ndiungeji ya bunge ba Jubilee garuni ya rais ejete ntuku inka imbere ya muciamania John Jumapili Ntere cha Machakos ni ndingo inene kiri Raila Odinga kiama kia Azimio na micemanio yeji yawe ya kuregana na thirikari. We are in the course of a very serious issue. What we have through here is the course to bring the people of Kenya at the center of development of our country and also to get electoral justice. Kiri amwe na bobo gikuoneka ta kugeria gucokaniria ngwataniro eji ya Azimio Raila Odinga na Kalonzo Musyoka ni batongerete mucemanio jwa bunge bonde ba Azimio juria baraugite no mwanka bunge baba bonde bakinye kuno amwe na bobo bamwe babaria barari garuni ya rais batakinye kuna mubunge wa Lang'ata Felix Odhiambo Jalango na arigirirwe gutonya mathaene jarukiri
Nandi ni metho na matu nontu Raila Odinga kiri muchemani jwa kibera na atumiriria gucharo kwa Movement for Defense of Democracy iria kuombika niyo ikajukia kanya ka Azimio nyuma ya Raila Odinga kwithira ari ngwataniro na ingi au kabere tatio code mwakene jwa 2013 NASA mwakene jwa 2017 na Azimio mwakene jwa 2022. Masendumba Ntetone cha Weru TV. Ubaya masi Rwariara kureta ngwataniro na thiri atete kangavana Umero Kawira Mwangaza na MCA Bambunge Emiro ndiro meterenge kwa ntuko ithatu muthia tano ndakulazimithia karo kingi weko Jumaine ya kiumia kiyite akere na Weru TV na njira mwanya mubunge wa Tiano West Dr. John Mutunga rokari musemano yune ndegwete kwena manto kathumba yarabaririti na bayake karo kingi Jumaine ya kiumia kiyite. Boniface Mongera ana riboti. Mushemano jwa ntuko ithatu muthingatani obisine munio Rais Rigathi Gachagua arambia nexa ja Nairobi na ndio kethoro yithirikira ntuko enge inya ire kethoro ntuko Jumaine kimeketwetete kumegorogoro na naro mathaja ire ake ngogine ni atongeri baba yo kari kwandika ripoti egore manto jaria betikaniretie kumania manto jata ntatu jara rimethene jana kijoro baithiro bagitikaniria ende jaire para witikania chacha bicho na nonto kanyoni mtwetu narareuku na tureterete baba bagitwe jana ijo baraitikanirerie bwambere buru atongiri bakethiro bakeja neshima bae makanisa ni nyankoroki ikundi bimwe ja kwangerekano benjuri ncheke bongi o mutongeri onde rothuri ethiro agitigira na gwitangugira thureri bajethatu gavana na MCAs bakethiro bagitanire ngogiamwe giutate nora kuronekana ukanyuma na bamuthia family ya gavana Kaira Mwangaza iretine nkeringu ithirikare konte tethero ikionekana kiri mantu ja konte na MCAs babunge ya konte Miro bakethiro bakieshima ninya kuria kubarumaga ngaro ko wengenyo kuringana kanyoni mtwetu jara baramero gwitikaniria ijajaja onto bwambere buru Nteto on fund gavana Kaira Mwangaza na rethiro agitithia on fund yewe kwa milioni 10 mwanka milioni 15 MCAs nabo ibaranekire kwa milioni 30 mwaka milioni 25 arabarogera bakiwa banganiri banenkiro milioni 20 ja on fund na milioni 5 ja basari onto bonge Nteto kugano tongeria ndene Miro kuringana kanyoni mtwetu orora tunangire mwako mona rature gavana Kaira Mwangaza Nteto je kureto methene na araugirewe chinachi atithira kigano tongeria nonto achwire wenka no tomutwariria hauna lino baramaniritwe na no beterete munio Rais Rigathi Gachagua eja gutema njira kulingana nwe mubunge rotero atigane Dr. John Mutunga akere na atwi na akire kwithura ja maingi report nerire Amiro Pedro beno okiriria nonto Nteto korwa ikethro shimariria babu muno twetere report ya Imwe riwe ndiri kenda tukona ni ateka umume karakari yora kenda kuwa kwenda kwira Amiro tigintu kya kumakira county government ikamire sawa ibakware bwega ayumbi bakware bwega na kinya bara batumike ke MCA nyawe bakware bwega na bonde beta consult bara bangi MCA beta consult MCA bangi na proposal irawe nacho bona kitheke theigitikirika county government beta consult na bongwa na bangi bona kithia sitting ground kana bantera bakwirigira yakabwa ngwitikia the county government is careful kundiclear mbechira bakandiclear itike ku the declare for the sake of declaring bakwenda ku verify kithia mbechige the possible koyana nonto history rio ikonekania ire indicate itaronda ticho cia na mwanka mwisho kou endi bakienda koyana gintu kireke thaki kiita mwanka mwisho kou no manto yari na ngwitikia baitikanirie with time kere mushemano jwa ntuko naro naju gavana Kaira Mwangaza ate okari ukuni na kurombeta rotha ni nyankoro kyarungamirwa inyowe je mutumanto ithingia mpongerie jo Elizabeth Karambuka iremia murungamiro ya kurune ne county Miro orora limokarigitwe mushemano jojo ate okari ku ni na kwithitwa rungamiritwe mubungoro tiro sentiment kiri mangoshine na jakio jura na buru iromba kumakiri Mike Makarena orori mutongero ntuba mwathane ne county Miro kiro tongere bothiru no reti ngwataniro mpwe kenda Miro baitirongoge ukethira ngwataniro iba watanire na bakinyanithia milioni 20 iro kunenkanira no antu baroeta kurutira ngui uti MCO kanengera milioni 20 eta atio mondo yawe
wenga bano kwelewa kithe account ire inge cionthe cibanengerete 30 ciabanengera 20 anto amero totoro okurua muri banengere 20 riu ro amere mbia yu na etanga bana MC onengera mbia cash ibatale milioni 20 ojirite ngwe na wothi atawona barabara wete ibo mbia chakara lakini guote banengera ya kuona ni gaire yawa lakini getha no gumeitere yawa na iwo karea banengere bo ebelendrone alafu mbere MC beto nabo bwatumiro na andwa ne anto basaindie ngio no nto iba botumira kenda bomba kwandika anto bo mero ikiro ya nke report ranto Shoro TV kumaje kingina next pake Nairobi mbita Boniface Mongera boya Boniface akariba Meru ni bamenerete nkuchino chitita nambere okujerwa tate kangavano Meru Kawira Mwangaza na MCA bambunge ya county u bakere bo wete MC ni babatere kuwatanira gavana kenda Meru bona witi nambere bobo yite ureiro arira ngwatero na thiri ate kangavana na MCA twiketwe njumaini yakiume twetite nyuma yabo kuremo kuwatanira kiriro aria rwantuko ithatu utugikare ana ribotie abathurite nontu itukwenda baturitira ngugi na itukuona Thaa Meru yake rungami ni migambo ya Julius Imwe ula ni umwe wa kariba Southimenti na arwa tukithikira mauge nkurani kuma taunini ya Nkubu na thokoni ya Ndareni aria kariba babethirite bakiariria ngwataniro gatigati ka MCs na gavana Kawira Mwangaza aria narwe gukari ntuku ithatu ya mucemanio atongeria bambunge ya Meru seneta bambunge nene gavana na munini wa rais Rigathi Gachagua na aria mucirwa Nairobi na moto jwa micemanio iu ni gucua ngwataniro iria tumbite kuonekana mwankira thai na kiria nandi MCs na gavana bethirite baikirithanira ni kuria gwitikaniria kiri kigina kia matura na nandi kumane na kuria kugwataniro kwao ni kwirigiri mucemanio jungi ntuku ya njumaine kiumia twitite atongeria baba karendika iribone kethira ngwataniro wikonekana aria nandi akariba babugite nkucanio ijite tuma Meru ita na mbere kinya rimwe bakarite ntuku cio tutamenye imbie kuendelea ni batero beto mbilifa imbie kuendelea na tukamenya na tukura no tuna ndio ringu tutukugwa na ome yanga kwena gavana korega kurenkanira giki MC akorega kuikia giki ibo Meru batwire imbie na mathina twitu twabathurire na itu twina inya ekubaito au bale bono ndo tunga bana komba gwitango gia tena MCA na MCA na watomba gwitango gia tena gavana batumire werune baturi imbi bakutuma bara kuwatanira na tubathurite batuagirisa kimaendeleo jara tubatere kwithara tukiritairwa ntuzaja kuendelea Meru mantu jocokia Meru nyuma onto Meru atikuona kanya gagwitirwa ngugire athuranire itirwa ni aria kariba babongerete kuga MCs bakiria bakorwira ni kiguni kiao na te kiguni kia mukari wa Kawithire mwanka Thaa bado tuwe wananchi itwambiritie kumenya baba tena interest na Meru interest yao ikibobongwa kira be nanja na kwimbe chietu bakinyangora uraba turagukinyaga kuma tene lakini ande gitithiriria gukinyangwa ende antu baba turajire kumenya te maendeleo yetu bakwenda ni ubi yao bagutetera nonto muntu kwenda uteria mwingi ambati kunengerwa kantu kagwa kuiko kanyi anengerwa kanyi akagwa kuthira akacoka kimama kairi kakwenda gikingi kiao MCA ibatige kintu gitagwa ngirindi wawache ngirindi sababu ote muntu tije ngugi MCA tutu bathurite ituje MCA ngugewe uri ngana kurukini aria kariba baba ugite kigina kire MCs bakuthaganwa ni gavana nikyo baba tukwitha baikithagana na njara shojire bakethira bakikiritithia ngugi ura kumbikana onto agutinda kurwa turenda kwira mama imbese igukuga icio kaba icio cibati kubanganira ende antu baba kinya bakanengero iu tukuga bati tosega icio kwau netikiria gatinda gwikira gavana Kawira manto ja maingi na jaraja tukarika ndene akaunti ingi keke bakwewa kenini bambe bajukie tuone uraka itakyo ngugi akeja na ngerekano na ngwataniro ya gavana Kawira Mwangaza na MC wakiago Simon Kiambi maendeleo ija gwita na mbere bwega so MCA babange beto kethara batita yari guturitira ngugi babueri nyako design bakasietera tukathura antu bangi no ntu Thaa au bakinyetie batina ngugi buru ugatakana ukiaguri
bako gũtuĩka atĩ na mang'ang'ano makĩ maendeleo kona ndeka gũkwenderea mũcuri naja tũme na hapo mĩtĩ biongo baetheti ngwatanĩro ingwatanĩro kali ũguo kĩa gwatinio na bonde no akũthithia maendeleo gitumikire nandi baugite guti naja ya ndoa na mukari ni wonyerikite naja maturene kiria nandi mwingi jo kwenda ni uritingu gebwite na mbere Meru ni yetu na imwe ni Nairobi na ro bukarara Nairobi wega mbaira gintu tikio ejani na tuboni ora gukaraga nuntu gukurema Thai barabara achirongami na ni withuki mbure kura mbasari ciongwa ane basokire skuru na batumbite kwewa mbasari bomba gwita na mathomo na mbere kwina njira cietu ithuki kwina masibitari ja kwenda gwakwa na maskuru ja kwenda arimu na jangi ja kenda gwakirwa aritwa MCA na governor ibeje bonthe beje mashinani otuike mashindano jara jara Thai ija Mumeru gitero ngugi magicigo mbungi kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Voya Mutugi na utuko buru wari tuketha tukiwatana kiri mubango yaro ya siasa tuketha tukaria nkuchi nicio kuiro kiri ngwatano ya Azimio aranende abunge ba Jubilee bonekete weta kubata mbaru William Ruto abunge kenda ba ODM bonekanite weta ke William Ruto Ramuna na wora ila ondinga ariwa tuwete kanyathiri kari ubu nibo tuketha tuikwa mila na MCA wa Karaya wa Rojene Javed Krimi na mutaalamu wa kisiasa Rikimathi tukimenya ibyo byongwa bieta na mbere kiri siasa se Kenya kaitene kakatone kanya kambere kakunoga ndi weta kuraya njogerete na Nteto nkuluki If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, because she was so smart. You do God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we go to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalia. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetete na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bonte tonkuruki turingira thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingoge bonthe bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bwana ntubeta mbere kuwatana na unikire Nteto cia Imwe. Minister wa Michetho Babu na Mwambaru arena aliungite ntere chiembu na Tharakanithi kuona ciani bi Michetho kathomba ndani ya county u akiari wete bakabu ithie mpwe kulikithia ciani bi na kwairithia rwangiro ro Michetho kenda utire Michetho na micemo ni kuona ciani bi bea Samura Gashima ana ripoti.
hamwe na kuigwa kieni kia michetho ya kirubia ikiarikiria wa kwa mwanka wa 2020 ira inkurukia mianka yiri mikuruku kieni giki gitaruguro kiambiria utumika mwanka emunthi nuntu bwakira minister wa michetho aga Kenya Ababu na Mwamba na governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakuga ni itumibia gichacha. There's also a project which perhaps really explains and is a manifestation of the tribulations he went through while serving as the second in command of this nation. And many times, His Excellency the President, who initiated this project, could not be allowed even to sniff around these grounds. Believe it or not, His Excellency the President could not use this field when he was campaigning. This was a no-go zone for all of us. But now, tutaikalia na yote mbili, na tutaichezea kutoka left, right and center because it is the right time. Nuntu bwakuigwa gitagutumika kieni giki ikiambirite kuthukanga arakiambirite kuma ithwa na rwara rwa machindano marwiro na rurwambiria gukanduka ara governor Njuki aurite na Mwamba atetheria ukaragato kieni giki kenda kirugurwa kiambiria gutumika ikimenyagirwa. What you have seen here today is a lot of dilapidation and wastage, because when a facility is completed and then it is not put into use, it is just like a body that does not go through any exercise. It will waste away. Na Mwamba ariuga ministry yake nirugamitie wakibwa bieni bionthe kenda biruthirwa uchunkuni bo utumiri bwambia. The ministry has frozen the development of sporting facilities for the next 1 to 3 months. We are conducting a special audit just to determine how these projects were conducted, the amount of money spent and whether there has been value for money, and why some of them stalled, like Camarine Stadium in Elgeyo Marakwet and URETERI in Makueni. What exactly led to the stalling of those projects, and why some have been done at with substandard workmanship. We want to know, for instance, why a tartan track such as the one here at Karubia, which was laid just about a year ago, is already peeling before any competition has taken place on this pitch, on this tartan track. Amwenogu ariuga agaitigiria wakibwa kieni giki akirubia buthi mbere nuntu bwa kiatho kia maromba maguchokia nkatho kia thirikari ya Kenya Kwanza kirai kwirigirwa kuruthirwa kieni giki tabiumia biere bijite na nkuruki nuntu bwa michetho ya mbeo mbithi gatigati kama kaunti ya Kisa irai karuthwa kwambiria tariki 23 mweri wa 4 arana kio kieni Kembu gikathi mbere kuthondekwa nuntu rais agatongeria kiatho kia Madaraka kia mwanko jukieni nigiku ende na Mwamba na thite mukandarasi achoke wirani na mpwe kenda athondeka nterira chiambukite athike ithwa na andenyeki embega. We have come here with our officers from Sports Kenya, led by Mr. Komora here. And the purpose is that we want the remaining works here to commence immediately. And so the contractor who was responsible for this project, we are asking you to get back to site immediately so that we can be able to progress and have this ground ready, number 1, for the visit of His Excellency the President, and number 2, for hosting the 8th edition of Kisa Games. Nyuma ya ndiungano na Mwamba na riungite kieni kia michetho kia Moi muchi wa Embu kuona bura uthuraniri bwa kiatho kia Madaraka kia mwanka uju buthiete mbere na ugu inyuma ya kiatho eku kuthamwa kuma kieni kia Njukiri kuja kieni giki kia Embu nuntu bwa kwaga kagita kugana kuthondeka kieni eku kia Njukiri. Hamwe na ugu na Mwamba ariuga kieni eku kia Njukiri gikathondekwa mpora mwanka gituike ikio kiwango kia iguru nkuruki na itia because of the pressure of time, because Embu must host the next Madaraka Day celebrations on June 1st this year, we decided that we will do rehabilitation of Moi Stadium in Embu town to host the Madaraka Day celebrations, while we take time to do proper planning
and development of the facility we want to do here at Njukiri. No APS Jonathan Mweke ariuga ministry nu ikagerithia beni gutigira tembe ombethi bakuona bantu ega agukuriria talanta ciago. We are very passionate to make sure that we bring sports back to the grassroots so that we can find talents right from the village level all the way up and turn those talents into livelihoods, into wealth, into jobs for our youth. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ikundi ke ndibubo yake mwembeni ne balongete interest ya boys kurira bis kana kamwa kansereu kalaga watre maxima na 386 na washe bisi patongereto none kabuae uranwe mukarite wake amakiubo wete bayoketi etalere kenda mono kinyawe ona kanyaka kuthoma ya bangi Nicola Chabari aina riboti. Mwana ojomo kireru Isaac Mutweri mwanka ende imolitwa chukuru ya secondary ya Nthaka ya njia no ende chukuru eno Teo Maxi ichiake chia mochwerete nontu aetetwo chukuru ya kinthiguru ya Chavakali Ntere cha Kakamega no ende kumania na thina iraire muchi egwao ataomba kuona akanya gaku na ikio nontu aromberwa kanya chukuru eno ya njia no ende kinyaki ya chukuru eno utire gento ari na kyo tatigake uniform wamwe na kinyatu ntoto kaitwa gwitigirwe kuthungira chukuru through mwalimu primary aromba nafasi na tutomwa tumura tukatethania bora kukumbikana toma nafasi bacho uniform lakini atararete fees asiari batethirite bai na uwezo nontu ithe kuringa na sumbuka kura sumbukire kuma riu ne ina mami wa mwekuru we athukire kiongo na mbere kumia aratumira nya twinto tula tuonde ari atuo watuika ate na uwezo nyareto yere ataka kwendia nya twari na cio twari utheri pio iso penya keto tombeta kutakataria na urutere toromba nya tori nya kubato ya utheri nyarita baba ombete kurikia form 4 na tukurikia kwa mwalimu atwitikiria chokeria nkatho muno kinya mwalimu skuru e bwana imunya nontu boitikiria tukareta mwana uyu tukura twaretere mwana uyu twamuretere utheri boy school uniform wake tombete kura na mattress anda aero nyamerengeti ira twaira ne wao tombete kura iratu nontu bantu bakaibara bonere postira ndekirite Facebook kumania na kwithirwa muthaka ojo atiarite ABC nontu bakinyamara kya kimuji wao na utire muntu arebumirite kubatethia indi gikundi kumekana ta mwembeni kiumirite na gutetheria kuria ABC ya muthaka ojo bakiuga bakathi na mbere kuthingatana anwe gutigire bakujuria kiroto kya muthaka ojo gya utwika ndagitari mwana we kuya sukuru twamenyethwa that atari robis kinya cingi no imwe so toibo touched na timu ina bange bateao members ba timu embeni baibo beno batu was sponsor mwana at least for this term na the rest of the year na duareiro ntugura tukuyeta kureta bisi na already to present fee to the school Isaac school ya njia high school na turi narua arenda kwa daktari na kiroto kiu kia daktari kikwambiria narua tukinyangite muthatu jojo njia high school kenda makinya jau tugeta jojo monitor na keta mbere tekaro na elimu na we want to promise that in the near future tugeta mbere tuimu tekara nkroki kenda kiroto kayo kombo kinyanira ke Isaac Mutweri bundi onika mwira na thome bwega na thwe disciplined na kauria gaita physical no tuntukura aciarirwe akumite nkundi agwete kiewa kiawe ou ate kuje tokea narua na atire to muthuganiria ende murungu na mutethetie akona support kumania abatwe na tukamu support wa tukaomba tuone akwata Max batwende as a school no turabanga kinya tukumutethera mwalimu arombe nafasi na tamwitikiria tirite kinya fees itochokrea timu embeni tukibaira na tuturarimu tukerie kufuatilia mwana kabisa nontu mwana wa airplane twakisha kwata kenda with the best course irendekia kende nyawe nwe atethia community tubandae kumania na irutharira wega na kinyare wendi bwega gukiria kiroto okya muthaka ojo Isaac ni gucokia nkatho pio nontu ba timu mwembeni nontu bakuiba ripoti ya kana ka na bomba kuya guntetheria ko ni ntena ba kubera kwa murungu abutharime
na baramiria mianga nontu ara wonde bwata kuringaringa bwata bukarugurirwa regero bwakwa mbiregirite mwana athome pio na akuluke kendo eta mbere murungu amutethia arikia mathomo yawe amba kona ngwino ombe watutethia timu Mbeni ntukwera bambirire bakwenda support mwana o ndabironda Weru muno na thoirwa na ndaringira mwarimu na ndaringira nyamo ciario mwana o ndamwera kwi timu ira o wito Mbeni kwenda tutetheria nikenda mwana wa kathoma kwa ndi bacokere nkatho muno na ndebere murungu abatharime na muna Zoe Kenya nontu nyabo ibombete ko join timu iye timu Mbeni nikenda bakaomba support kuthomethia mwana o na mwana wa thira form 4 na akiluka na daktari worakua shukuru timu kabisa murungu endelea ubotharima na kwa Kenya wiritanirio ona wewe kusupport kijana wao ni kama yuko support Kenya bangi baba wengi murungu endelea ubotharima na kuongela kenda kuendelea kusupport community yetu na Kenya yetu kenda na bana bwana ndi murungu endelea bainua na baba ya kuinua bangi make kuma chukuru ya Nthaka ya njia Gembe Central Beton Class Chabare Bwa Chabare ura wa MCA wa Thona Victor Kareithi Mutuma uwite na wiritwo ni matale MCA Kathomba gwithitha na mbere mantu yengi kithomo na njira ya kwarito mathanduku iratu ni into bingi nikenda betithia na mbere mathomo yo akiare Kareithi awite ni bareke kwandika marito yo kirinto bi kenda mwana hatikamenyeke kai utethio na yani matali ya mea mukiri wa mitheka aina riboti Ikiatho na mubango abwithitie miaka 7 na moroto yo kuwirirwa na ukiria kithomo nteretia wandi ya Thona Tigania West na Victor Kareithi ura kinyara ari mutongerio baraba ingi mbungene kaunti Meru na uyuri kuwirwa kunene kona mubango yoyo wetithwa na mbere ntere mwanya tia kaunti Meru na kinyao meyo uni ya Kareithi nyanga acha bunge nkiona untu ndambira niri na bubu wetite na mbere bubu wega bukaya embraced ne antu baba ingi ingwikwa ndena inkona moro to urandari na yuo yueta na mbere bo wana ngaikwa really dissatisfied so as a leader ingwikwa completely nde happy na inkona some of them in future may even raise the bar kuringana nwe moro to yo awe yo kubwithia kiathoke education data nireta antu amwe na in our communities kwina antu baba ingi mno bethera bakenda utethia ananya batikumenya then that could reward good performance, kumotivate yana, kumotivate yarimo, kumotivate skuru na Nteto era mnote political nonto anabara bethera by number 1 kaba fete bubu wega kana arimo mtu atethera buthiti uchunguzi amenye ibai kubomba kwetha by na positions injia so kireni leader uraombegia kwethera kenda kubwithia mantu yara ito ya bwitha kinontu bakwithira community kikwa empowered kiatho bibi education day bitibati kwithira bikire ta differences inyanto kwethira kwina rivalry political itibati kwithira ryo nontu ouranku oringi antu bara batendi ciatho bire bia education day batithara baiba murengo nontu performance emwana completely it related at all na Nteto na either Kenya Kwanza kana any other formation riu narombete antu kuwata tongeria baraba ina mibango ya embaru itikumakania milwamo yawe gisiasa inya mutongeria kethira ari gitine utirenda for the sake of community ro bora muntu umite itu embrace mantu ya yara twekira inya skuru chietu twekira na bara inya na kenda obukonekana kurita kuthoma na bidii na kuona nya position injia imantu yaomba kwithira ya ke appreciated no so inkuria nya baba ke national government kwithira kuna Ministry of Education kuna AEO para kuna DEO na all these other institutions ikwithira kuna partnership members of parliament ba team up na MCAs ba team up na other stakeholders kuru chithira china sponsors chatonisa mwanya bonde pakethira kwina kintu gikureta antu amwe annually na nontu kwina na baba inge babwithitie boya tierio ne beona batira omba wita secondary nyoge ya kwethira oti interest na siasa buru whether we businessman whether no ditango ya antu fulani unganeni kiwandi uye at the world level MPs benda na ba kethira baina even another forum at the county level sub county level kenda obora constituency yomba kwethira yokira especially na antu batiwe tebingi onto ya na ntere kwethira antu
kwina ukame nonto cash crop irete mea kuthuka completely ikithomo. Amwe na bokare thinarombete atongeria baraba kweyana tiewa kiriana kureka burubi andeka marieto kana kinyarangi cia ciama. Mwana nete nonto ende ageta naraura na skuru by dom ithandukure akie ile andiki kia matue Kenya Kwanza kaire chori mbiche ya karevi kare andiki ML majority leader ndeto wewe tebu yana nto mwana omba ku wichi kwate atekwaniro so ito ane tu kwa dhani thanduku kana murengeti kana indi president so mwana hete na kia wakira rosafi bicha no turingo nabo tukaoirwa but from there mwana eta na dom kwethira wita guthomera Kabarnet eta Eldoret eta anywhere surely akamata rangi chake ya ma fulani ke kumana turaichi yetu nete tu thanduku riri yawe enda ku confess ke baba ngekai ke wana tuna performer bugu wana let that be upon mwana o Karethi wete na etete na mbere kuibanga bangania kenda kwambiriria moroto ya yuringi yobu ikinyankoroki nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika akariba nkururuni rokagwanga na ntogo Tharaka South ne bakore thirikari cia matura na thirikari nene borire mantu yegi wagagi kenda kubebere kinyamara kike wagagia bakiaria bari ntere ubo wete nende ababane betete nkuluki kinya bari ya miunda ene yo tuko ntubura pudirite nyabo bainyile bune no ntubare mete na thina Paul Wakabithi ana riboti Kariba ntorera kagwanga bwakanya gakuthimwa nkabwa ntuge baraba kire bombite kuramikira kiraba kuiwamba burabo tabarikirie ntere ino pangere karo mtu abura tuire twakena kuingira nyomba tukiruto na utugo uthukia manto wana kinya muthenya tira iga baritinda guketha irio bianto mindani nda yankwira rusabi ntari araisi kana kibureti kinge ndona tani ndarugura woki arukirindhiete mndani iro ndari araisire kiburi giki gite ndaraira kiburi ndoni giki gite ndacuge kunga kiare miro ndathungire nyomba nguthungira nyomba ndethira ndai na ndengo mbikirite ndoni cia iciambeu gintumikebe 20 ndethira itiri ogo irio ndai ndambirie kwereza nturani irio ndegirio wana kungi na kwikuye the same day ia ndengo ndoroko wigwi mwere ngoko utike ba utiga baria kira gintu kana gwa wena mukondoro mwego kathi ukaya mame miaronie mitheri atoro toiko mama no to bami ayo no twende ndio ni ototigarire twe we witojire kuya wa muthenya karengo gore otugo tinkoroki me ayo tweterete tiende ana tumama ukawirita karaga kuro kwa kuro no kone gonete aro kamita ete goke kathi ende tio ino na tweneo nkara ciarugamire tanio nkorara Nteto ronde uria naja kaura gwa kerwa kanditanga uria kethiri ni ungitira kibrinda ina mwere na ndengu enda kaira ariti ni undagita thimu ndaringira mwekoro my brother enda mutuma ira thire thira wabu kiburi nyomba ni nkure konji gutie mwere na gutie ndengu iriku enkoya ndauga gonwa mwere mbijiro na ndengu ntutie kintu kinge kiari ku tairio uthukia manto na nkuruki kiuria kinene kira bombite ku bari nakyo ibariko baba bongo bakoya kubaiya miaka igwa tori bau bangi baiye twenda chorio chungu chaibo yathire na ntamiona ne muthi ntimionete ende nigo inkothogania wana waya kwigwa baba utui bakuraya no mwanka baigwa bena barabe na joint na bantura tafadhali tokaya kwigwa tutiwa twena ngwataniro tigo tatori utioro tugatiga kureta mbanturani no mwanka tio twingwa twendane otweka mukaria gwoyonge kenda riro kona muntu utakwerewa kwangania gwenda kumenya mbiju akuruthogo ukaya kwigwa tugu tutiagia gwamba no tutio twingwa tutiena achoberi kuri uraungi ndagirwo na ntu ageni antu batamenyekaga bebuti agurwa bajia nto baiya na babunjirie bakubunjia baruta njikwera ya ndeni ile ambaye baiganja bakoiganja bachoke ajurie niyo bakuruke njiko baigana agunja na agujonthe bachokere ido bathuke nkurie ya ndengo ni antoroko ende no nyomba ndethire githetha ire mbunji mweno gwibarutite mbitwa inene mono kirirwo ngirokaria arankoro kibarutite mbitwa kiri mabitha mama mokaria gutigiri bagwite rurigini kingo bomba gukarata barabangi ainyere ara oyo muya mwana wakwa
wanende na nkorara kugwatanira kiuga kaba nganywa ndawa na kaba ngeturia no ntwende ndare mire na mwathwa muro na yura ritonwa ende ngamurio ri yura gaike niona na ndagire toro no ntubwake wa kurara nwe muchwake oju imwana wakwa no ntuturi na kambe merengete wana na bori titonenkerwa kana tigo tonenkerwa bori sino ntude gotie bukombe kanto baya wa muthenya kare ngugo okaja kwegutwe na chakiure tembega bori chere ara wewa twe chacha wa muno kare kiakiri ogone twigire okaria bagerie kwandika waya kuthuru ima area managers kana wima chungusungu maingi methora mari nturani bateka cover all the time utibu ngetumba kuga nuntu tika tukauga mtu atiuma muchie athigocheria bakarinya batoigire security ya michie ibatongere inya ethera wegua imachabwiria uma igikwe tumbe kuona kana no tutetheke na njira ingi ya tenu twaijawa ni tukona tutikumba kubunjirwa michi kenda boy 10 bakitheria area managers kinyabo babatiri kurithirwa na ritho ringi ibabweri gwikirwa mainya mairia managers bakethirwa bena pau bange nyumba 10 kethirwire nyingi na tiko kwa kababweri na bokuruta gwira bure wana thirikari no bweri kubacobera nti ba uteseka muno ono tutiomba gutinda kuthiuruka gutika gwa gutithinwa nambi nwana chabuni wana nabo thirikari ne bweri kubacobera igona chabweri au ba gwitwa mami no chabweri anti wana kuthara ono ntumwekuru ona nke ya kujo na ndi mwana munene ikonania rithara ono ntumwekuru anti jimbi oje na thina mairia managers beti bakurega ikwaria tatongoria bantura so kaya kuwa beno gwaya kwa nabo batwire batikumba tuthigwa chabucibo tucererwe mairia manager mangi mantuge nkiripotera Weru TV Peter Paul ogwa kabithe Weriro bokwarire murano yorweyo muthambi yo 4K ni yonekene yakayo kulikithia weriro nyuma ya remi kubwithi ithurano rwa renterece muthambi arimi ba wariwana bakulukira mathina kathumba kaitene kaumu na ndineketumi bathurite arungamiri babel Martin Mwambi ni mwandiki wetu Nteto mbere ni twambiririe kunenkera antu batu cubic mita 10 na ciringi 100 rwatuka runini na rusi rwatuka rutiko 100 twakira intake ya jiri ya kuma mara twabongera mwanka cubic mita 20 na jo kebate batumba kwenda batumba kugarimia cost ya kunywa rusi ru na ngarama ya rusi ru leto tuwe ni ndona leto enda gwikarogu twame save mbia na bakere ya ambia nontombia bena jio atumbite kuria murandi ona kedo no kwigwe bakiaria nau bena akwe milioni 9 batumbite kuria ya rusi ye marandu na bamwe to ingirite nyinchi leba katunenkera mbia yu na tukaomba ko improve our income tutiba nenkera 50 tukaba nenkera kulingana na buria rusi rukaomba kwigana tarewe turarutira intikienge kumanyithi ina rusi wingi muno rusi rwa kumanyithi na rukarwithagirwo na mpeo tirwega rwa kurima tureterete inwe gwita muthambi gitije antu atwika takatukurwa nabo bena mbia nyingi muno ya gwikira rusi kuma mudito mwanka kandungu. Leo no tunajio batikumba kumanage mbia yu bekirite rusi ru twambanirire mo nabo mudito no rwe turaumbire kuma na antu makunywa riu no rwao no tubena mbia ya kwigana bena milioni and 70 angani and 70 angani and 60 nejo tureterete ira para nenkere ba makuruda rusi ru rwa kulima litushoka gwishiragia Nteto ya rusi ruru agiteje bakaomba kumanage rusi ru rukinega na mudhambi utenda rusi nunturu wetu ni domestic water ndio tukabongera kedo rusi rwa mudhambi giteje rutegana na mpui kenge ketu isiriretie ni gwikira rusi rwa kunywa gwe antu tukwenda gwaka rwitagorwa iro rwa misuba drinking water packed water eune mesiri ani makomuno nanka umakuruda packed water mbedo wande na gekeno kene muno na runi nkona ntediria mwaka ntume tekuruda packed water mbume kusa ntekwenda kwenda ya kuraja nenda kusupply mudhambe kana asabu county ne
ya muthambi muri moro wa yaira na kuku indi tukaomba kugera rusi rwingire na tutenagia goro riru no gatuma tone kedo tugekira rusi rwa kunyuma rwa kurima mwankana gwaiti no bara bakatwika bate kodiwega tukongera rusi in case tutekwenda kusindana muthambi giteje bakatwika bate kwenda kongera kurikia project yetu tukashwanjirira tukongera nayo rusi rwetu antu bambeje kurima naru. Yeah. Thank you. Dennis Muthuri ni muthomi na daktari wa murimo ya nyimba ora ukumite ndene urimi boncho karanga. Dennis kaite na kamutundu koyo corona nethirene ndakirwo ngikongwine ko kaita na kuma undu ukumira urimi ne buke ndo sheba na mathwani na kinyo shitithia na mbere. Daktari one ndi nethirite akiumba na bunene kiri urimi bu na kinya na kurita na arimi njira ya kurima uti kuwirimira yikene na mwambo ya chomba ya organic farming. Kini chunjike mbere kiri urimi ume ara kuome kinyo thirite akilungira murimi yo nethire tuthuranira riboti ye. Mwite daktari Dennis Muthuri kana mwite murimi Dennis Muthuri uria ngugeje urimi na daktari ite umurema ni untu ba Weru bwa ngugeje iria mejukite njira ya gutethia antu na kubathomithia uria bagakara na ugima bubwega bwa mwiri. Oninde daktari, I'm a researcher and I'm a agriculture revolutionist. Bwa mbere kwithira ndi daktari, my passion is kwithirwa ngefulfill hate kwa ngetethagia wananchi na kwithirwa ndi pate egutetheria twithirwa to build a healthy nation. Agriculture I'm passionate nonto nindereri na chiari arimi. Dennis athithagia urimi buteba gutumira ndawa cia urimi kugeria kurwana ugwati buria burikiri ndawa iji turi magana cio. Urimi bo nkothithia ni urimi bo organic farming. Keja gutega thai intobira tukurima thai beyond the ndawa. Na ndawa ira no chikoreta cancers. Most of the pesticides na insecticides ira chonde tumaira actually they are banned from the UK markets and Asian markets. At the same time, no baba go teretera ndawa chia cancer. You see how ekethirwa a bit technical, or why should you bring us the problem and you still want to solve the problem? Na ikino ntotogotonyera kimanto jaja organic farming specifically, groundnuts farming, njugu karanga ira na ndewona antu bagithiuruka bagisaga nacio ukona twana tukirugira uchuru nacio ukona antu bakithithia breakfast nacio. Dennis atonyere kiruri mbwa njugu karanga ni untu babaita na bunge kurungi kwa ngugine yawe daktari kagita kara murimo jojo corona jurari jo kwa mpanga kuma covid kweja Ubano tubeta na mbere kuwatana na uni kiri Nteto cheure the muno tukinya muthia Nteto chetu ngucokere nkathana ntubo kuthawatanite na uni tuwatane utherero ngoro stundo kiri mubango ya rwa siasa tugetha tukarire nkuche ni chikuoneka kiri ngwataniro ya Azimio. Uni beto Mutembei Edward munaitwa mathithio ukari Maureen Kome.